भोसर वाले वीडियो बताए मत बना बोल दी स्पेशल भिडियो बनाउनु है हामी चाहिँ फाइनली गाइजहरु इन्डियाको यो खोपडा भन्ने ठाउँमा हो अहिले यता खोपडा भन्ने छ यो यसलाई भन्छ यो अब कालिज भन्ने नि हुन्छ डाफी भन्ने नि अब एउटा हो यो एउटा अहिले भर्खर त्यहाँनिर मारिदियो अब टकवारी फराक गरेर खाएर साँझ अनि त्यहाँ खच्चर चलिरहेको छ रोक्ने हो खसला फेरि गीत हाल्ने खच्चर चाहिँ यता चढ्छ हैन खच्चर चाहिँ यता चढिरहेछ नि अब त्यहाँनिर छन् उता छन् खच्चर हामी अब खच्चर खास हामी खच्चरै चलाउन आएको अब एकछिनपछि खच्चरलाई पनि काटिन्छ अनि यहाँ अब के भन्ने प्यासेज अब यताउता सबै बनाउनु पर्यो अनि तपाईँ भन्नुपर्दा है हाम्रो सबै साथीहरूले हाम्रो यता बिहारको दोस्त है बहुत पुरानो दोस्त है बिहार यूपी बिहारी बीड़ी बाड़ी लाया हो भाई बिहार का बीड़ी बाड़ी खाने वाला बंदा नहीं वो तो आएंगे नहीं है अनिल भाई बात कर सुनील भाई की बात कर रहे हो नहीं अनि हाम्रो बीड़ी तो नहीं पीते हां बीड़ी नहीं पीते यार ज्यादा लंबा वाला 1 लिटर आलु लो बॉडी बॉडी दिखा दो बॉडी बॉडी दिखा दो छैन अब के हुन्छ दोकानमै हैन तपाईको अब गाना गर्न मिल्दैन अब गाना छैन के छैन अनि हाम्रो गायकर साहबलाई देखाउनुस् ल गायकर साहब एकचोटी हजुरले पनि अब नै धुनमा छु म अहिले केटा हो अब धुनमै हो त्यति अहिले धुन्न नगर्ने हो क्या ल अहिले लागि यो मुर्गालाई देखाइदिउँ साला गुनाहरुले पनि के गरिराख्छ भनेपछि यहाँ ल बस भयो